Ndagusuje cyane mukunzi wacu, reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza. Iyi ni Dev Entertainment nanone, hamwe ugenda umenyera amakuru agiye atandukanye by'umwihariko ayo mu myidagaduro. The Ben rero n'umufasha we Pamela bamaze kwerekeza i Burundi, aho ubu ngubu bari kubarizwa i Bujumbura. Nk'uko ubibona ku mafoto rero nuko nguko bari bameze. The Ben rero ari kumwe n'umugore we Uwikeza Pamela bahagurutse i Kigali kuri wa 27 Nzeri 2023 berekeza i Bujumbura, aho bitabiriye ibitaramo uyu muhanzi afite i Burundi. Uretse Uwikeza Pamela rero, The Ben yahagurukanye i Kigali n'umuhanzikazi Babo ndetse n'umusore ushinzwe umutekano. The Ben ategerejwe mu gitaramo azahuriramo na Big Fizzo na Sati Bibi Burundi, DJ Diaro, DJ Lampa, Bushari Babo na Shemi bazaturuka i Kigali, na Romy Jones usanzwe ari DJ wa Diamond. Hakiyongeraho rero Rino G, umusore uri kuzamuka neza mu muziki w'u Burundi. Iki gitaramo biteganyijwe ko kizaba ku wa mbere Ukwakira 2023 kuri Jardin Public. Mbere yuko The Ben ataramira abarundi mu gitaramo nyamukuru, azabanza guhura n'abakunzi be ku wa 30 Nzeri 2023, aho ukwinjira bizaba ari 100 na miliyoni 2 z'amarundi ku meza y'abantu 8 bagahabwa amacupa 2 ya champagne. Muri ibi birori kandi itike y'abanyacyubahiriza abari miliyoni 10 z'amarundi, arenga miliyoni 3 mu mafaranga y'u Rwanda. Umuntu akanywa akanarya n'icyo ashaka hamwe n'umuryango we w'abantu 10 azaba yasohokanye mu gitaramo nyamukuru kizaba ku wa mbere Ukwakira 2023. Itike yo kwinjira bizaba ari 10,000 by'amarundi ku muntu umwe. Itike ya VIP bikaba 50,000 by'amarundi. Ameza y'abantu batandatu azabagura 500 by'amarundi, mu gihe ay'abantu 8 ariho amacupa 2 ya champagne azabagura 1,5 miliyoni by'amarundi. Ku yandi makuru rero agiye atandukanye, nakubwira ko umuririmbyi Meddy Ngabo wamenyekanye nka Meddy umaze igihe ahagararira u Rwanda mu bihembo bitandukanye, yatangaje ko agiye kugaruka mu Rwanda, aho azaba yitabiriye ubukwe bw'inshuti ye y'igihe kirekire Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben witegura kurushinga n'umukunzi we Uwikeza Pamela. Ku wa 14 Nyakanga 2023 nibwo byatangaje ko The Ben n'umugore we Uwikeza Pamela bazakora ubukwe tariki 27 z'ukwa 12 2023, bakabera muri Kigali Convention Center mu mujyi wa Kigali. Kigali Convention Center rero ni imwe mu nyubako zihagazeho muri Kigali mu bijyanye no kuyikodesha kugira ngo uyikoreremo ibirori by'ubukwe cyangwa se ibitaramo, kuko bisaba gutanga ari hagati ya 5 na 7 miliyoni ku munsi umwe. Aba bombi rero baritegura gukora ubukwe nyuma y'uko tariki ya 31 Kanama 2022 bahanye isezerano imbere y'amategeko mu murenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo. Ni bimwe rero mu babakunda bagarukaho cyane mu itangazamakuru. Mu minsi ishize The Ben yahaye Uwikeza rero imodoka yo mu bwoko bwa Range Rover, amushimira urukundo yamukunze no kwiyemeza kubana nawe. Uyu munyamuzikikazi rero wamamaye mu ndirimbo zirimo nka Roho Yanjye yasohoye ifoto imwe ari kumwe na Pamela kuri uyu wa kabiri tariki ya 26 Nzeri 2023, bari iruhande rw'imodoka yamuhaye yanditse agira ati uzakwanga nzamwanga. Indi nkuru wamenya nuko Region wakoranye indirimbo na Marina yasohoye indirimbo nshya. Iradukunda Jean Aime rero umaze kumenyekana ku izina ry'ubuhanzi rya Region yasohoye indirimbo ya gatatu ari wenyine yise Ndagutinya, nyuma yo gukora izindi nyinshi rero ari kumwe n'abahanzi batandukanye barimo Marina bakoranye. Yakunzwe cyane yiswe OK. Mu kiganiro yagiranye rero n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, yavuze ko iyi ndirimbo nshya isohotse iri mu mushinga w'izindi 60 afite zitarasohoka, biteganijwe ko azagenda ashyira hanze. Yavuze ko nyinshi muri zo ndirimbo azagenda azikora wenyine, izindi akazikorana
n'abahanzi b'ibyamamare harimo n'abo hanze y'igihugu. Kubera ubuhanga afite rero mu gukora no gutunganya amajwi y'indirimbo, akaba n'umwe mu baproducer bakomeye yagize uruhare mu gutunganya amajwi y'iyi ndirimbo nshya yise Ndagutinya. Yabwiye igihe ko imishinga afite harimo no gutegurira abakiri bato amarushanwa ajyanye n'umuziki agamije kuwuteza imbere muri rusange, aho abazatsinda azabafasha kubakorera indirimbo mu buryo bw'amajwi n'amashusho ku buntu. Region ni umwe mu baproducer bagaragaza amashagaga muri muzika nyarwanda, yarambitse ibiganza ku ndirimbo nyinshi zakunzwe zirimo kamwe yahuriyeho n'abahanzi batandukanye, yakoranye na Marina, Truth or Dare ya Davis D, Karinga ya Diplomate n'izindi. Uyu musore urugendo rwo gutangira kuririmba ku giti cye yaruhereye mu ndirimbo yise Imbunda yasohotse mu mpera za 2021. Region akorera muri studio ya Storycast Records, yatangiye ibikorwa byo kuririmba bwa mbere mu ndirimbo Isezera umuraperi Jay Paul yasohotse muri 2021. Andi makuru rero twasorezaho nuko wamenya ko Drake wo mu itsinda rya Active yamaze kuba yatangaza ko agiye gutangira umuziki ku giti cye. Uyu muhanzi rero mu kiganiro yagiranye n'igihe yahamije ko yamaze gutangira urugendo rw'ubuhanzi ku giti cye, icyo akora yirinda gukomeza kwitsinda. Ati ikintu kimwe navuga nuko namaze gukora episode yanjye nshya igizwe n'indirimbo 6 rero ubu ntangiye urugendo nk'umuhanzi ku giti cye. Abajijwe niba rero yavuye mu itsinda rya Active, Drake yirinze kubyemeza cyangwa ngo abihakane, icyo kora yongera gushimangira ko atangiye urugendo nk'umuhanzi ku giti cye. Amakuru yacu rero nakagaruka, nagushimira wowe wabanye natwe kuva iyi nkuru itangiye kugeza irangiye. Icyo nakubwira nuko nakubwira ngo kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye agezweho kuri YouTube channel yacu ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Bye bye.